Karibu chukani bachumiretie kwithira bakimera kinene rwaria rwa rais rwakuga barabara kiri maandamano muthenya woro ni amaramari ni are nindi bakwitha bayamura kiathikire Kenya nontu ni awatili na Kenya rumiri mawatho yandiguru ya Kenya kurukini bethirite nindi bakirira kumuringira kura mona bunge nontu batikwithira bakinga kia mawira ni yarabethira baikaira kaita kasiasa. Ntugu ya imunthi kwigite kuri na ukiriru bunene muci wa chuka kiutha tena muthenya wa igoro rira biashara irarigarigirwe imandamano makuregana na bele ya kigina amwe ogu akari batiradiganirwa imantu mamu maegitu maekarika amwe ntumiri ererutitwe iraisuiria muruto ugoro bwa igoro iraba kuga itirare ya gucokaniria mantu indi ni akumainyangia nkuruki yone mbwate criminals iragona sama maandamano ni raia na raia kithura ni mbiru president atebati kuga ni maandamano marathogwa criminals atebati gutwira bu raia ekugate wega atebati gutwira te wega tafadhali na kinancende all is not lost bokurekalinde borekalile nekale na wananchi au vijana wadogo ambao walifanya hiyo maneno wachakae chini wao atakamete auragani na tiga kuga neku. It was not treason. Bariuga ibarathurirwe muno iguragani buraborichi barauragire mbeo mbithi ntere cha parliament Nairobi amwe na kuigwa mbeo mbithi babu batirari na ndwa na muntu nigo kodemu giko kira kirekarire gya kuraga youth those guys mara adamanaga nau Nairobi mwena wa parliament tontu gintu kia mbere nwori gwatire mwe wa muntu na nyomba parliament ire nimbi na gitumi kogu mwe wa muntu ina bata kogu kiko kumara kira gitari go kia umuntu kama le adhuna ni adhuru kijatha ino nto ile wakati hawa youth maugire matekumienda nimbangie karire nte namo merwani NMBA na thina bo ende bariuga ibambirite kwirira nontu bakuthura rais William Ruto amwe na abunge bago totekolega ni twabathurire nontu actually ni se agato convince le na olongo mutheri actually tione twamwitikitie lakini accordingly ni mbwamwito kwa mevaa ngozi ya kondoo nonto bunde augite gutikio kia maana tonete aruthite ni twabathurire lakini riu batikurutha bura twabatumite bathikurutha twerigirite baturuthire mauntu mamega lakini riu sofa ni tuona mauntu mara makurutha ni maruthate for their own benefit na untu uria mukenya kuona ubatirie kana mwana inchi ya kuona batire kurutha no gatethia mumbunge kana mwana siasa yote atibati gotibati nuntu mukenya nwe wa mutonyire bariko barenda rais amwe na abunge bachwerwa ariana a Kenya kenda bathiria nkujani ino gitumi kinene muno mauntu mau mekarika aswani ta untu wa president mwenyewe kuigino mauntu mara youth kwenda kana mara citizens kwenda ni auke ni araniria na youth ni aria na citizens maumbe kuereanwa na mauntu mamonthe matuike ni magucetoriwa na bururi yogena thiembero wega tuwabathirie MPs twina my area MP honorable Patrick Munene wa Ntwega uria ateka tukuane tukuthwire kwina area MP wa Tharaka George Gitonga Murugara uria kwenda gitekia governor na kwina MP wa Mara bwana Kareke Mbiuki. All is not lost, nyinyi ni watu wetu, kujeni mkae na wananchi chini. All is not lost, nyinyi ngomenya mukacha mweka na wananchi ndi mautu makabwa na ukabolela. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.